Početak korizme službeno je označio kraj ludovanja, maškaranja i karnevala. Na kraju dnevnika vraćamo se jučerašnjem danu kada su središnjim osječkim trgom vladali mafijaši, crnačko pleme, pingvini i mnoštvo drugih neobičnih likova. 14 zamaskiranih skupina sudionika završne karnevalske fešte 13. kaosa. Ove godine fešta je organizirana pod motom "Nije važna maska, važno je srce. Pomozimo Leonu Markoviću", a sva prikupljena sredstva namijenjena su liječenju 16-godišnjeg Osječanina koji boluje od malignog tumora vratne kralježnice. Kauboji, pipi dugačara pa lutke, crnačko pleme. Šaroliko društvo na Osječkom glavnom trgu okupio je 13. po redu kaos, završna karnevalska fešta u kojoj se predstavilo 14 zakrabuljenih skupina, među kojima i one iz osječkih osnovnih i srednjih škola, označila je kraj petodnevne vladavine maškara u gradu Osijeku. Fešta je bila organizirana pod motom "Nije važna maska, važno je srce. Pomozimo Leonu Markoviću". Ove godine smo se uključili u humanitarnu akciju da mu pomognemo koliko god to budemo mogli, koliko god to bude u našoj moći, a koliko sam čuo, neki učenici su već skupili ovako zanimljive svote novca kroz prodaju krofni. Danas i mi ćemo nešto, nadam se, uspjeti skupiti tako da pomognemo tom dječaku. Leon Marković boluje od malignog tumora vratne kralježnice, a za troškove skupocjene terapije svi su mogli pomoći, između ostaloga i kupnjom krofne ili nekog drugog proizvoda za vrijeme karnevala. Crnačko pleme pak pomaže i djeci u Africi. Mi smo eko škola i naša učiteljica, mi skupljamo novac za Afriku, pa smo iskoristili vrećice da napravimo kostim i tako smo se prijavili za kaos. Dobro ozračje na karnevalu skoro je platila i naša kamera u napadu pingvina s mačem, no srećom sve je prošlo u redu jer je mač ipak bio od balona. Mogu oko 150 figurica napraviti u jednom satu, znači, a pravim i preko 100 različitih figurica. I morate animirati djecu i zabavljati, ja sam sad malo nazebo pa sam malo turoban, ali inače sam puno veseliji. Vidim, najbolje idu mačevi. Da, mačevi su valjda jedina figurica. Kolega, je li mač? Evo vidite, to je jedina figurica s kojom se djeca mogu igrati. Na završnu karnevalsku feštu u Osijeku stigli su i mafijaši iz Amerike, te jedna trudnica koja je zbog štrajka liječnika još uvijek čekala prinovu. 9. mjesec. To baš danas bi se trebalo. Da, ali pošto danas štrajkamo, neće od toga biti ništa. Liječnici, pa nisu liječnici završili sa štrajkom? Ne, tek su počeli. Da. Nemam se na čemu poroditi. Znači beba ne ide još van? Ne ide još van. Čekaj. Zna li se je li muško ili žensko? Muško. Zvaće se Duško. A Sicilije, privremeno nastanjena u New Yorku. Tako je, imigranti. A do Osijeka ste potegnuli iz kojeg razloga? Samo zbog ovog razloga, tako da se predstavimo. Malo na pozornici, šta ste pripremili? Pa pripremili smo, kako bi vam rekao, jedan citat iz poznatog filma Godfather. Na karnevalu se čitala i optužnica princu od karnevala, a iako je običaj spaljivanje fašnika, neki su u Osijeku imali drugačije namjere. Mogu vam reći da su se neki zauzeli da ove puta on ostane onako u nekom popravnom domu ili tako nešto. Sad dobro, vidit ćemo, porota ili kak se to već zove, komisija ili neko već treći ko o tome odlučuje, možda bi ga mogla i pomilovati, da ne kažem pogladiti. Princ od karnevala ipak je spaljen. I službeno je završilo vrijeme ludovanja, a osječke maškare sada imaju gotovo godinu dana da smisle nove, zanimljive maske.